Pa sve koji ovi šta ima? 250 ko ovaj isto. Gdje je vam dolo taše povet? Idi okolo. Okolo, ajde Saša vozi. Idu okolo, Opet blokirao, a? Daj ga ovdje samo oči. A? Mora je stojiš, cijela se raspava, ne možeš. Vratit ćemo dole u kafanu, uvijek ga stavi maco. Izbrzo samo ga pusti dole, da shvatim unu kafanu da staviš ranac. Unu kafanu dole, stavimo ranac, stavi i zdravo. Jer to tako ne već stavimo šnuta, stavi ga, špes kurac. Nema mjesta kod njega, buz. Hajde da vidimo nekako, samo tako više da voziš ne možeš. Upalo mu drvo u točak i gledaj ranac kakav mu je. Upalo mu drvo u točak i gledaj kako je lazi s onim rancom, nema pojma bre ono. Pa i ja sam već, šta da radimo, sad ću? Ja sam mu rekao da stavi ranac u kafanu dole,